Pamiarsa sasti sabeh sampun memargi, pakibeh belabar mejantan kejajahang oleh Krama Denpasar. Punika mawinan sawatara bage sampun ngawit ngeresikan kawentenan genah Mbah Toye, Driasene Wiaden tukat sekadi sane kemargiang ring desa pemecutan kelot melarapan, mersihang tukat tebe. Perbekal desa pemecutan kelon Iwayan Tantra Mausang selantang tukat debe kantun akelu ring embahan toye saking ulu. Ring sajroning nampenin pengerau belabar para resik kuentenan lu ring tukad inucap sampun kelaksanayang. Paikatan dani meprekanti sareng sawetara bage rumah masuk DLHK kramo miwah komunitas lingkungan antuk sinarengan meraresik ring tukad debe. Ring pemargin nyane komunitas pecinta lingkungan ngicenin pangruhan majeng krama irike indik mabuat nyani ngerakse palemahan antuk nambahin pengerau belabar. Pelaksana kewilayahan taler kabuatan penyarengan nyane ring sajoning nyelehin wewidangan irike. Tios ring desa pemecutan kelod pemargi skadi inucap taler kelaksanayang ring desa dangin puri kelod. Perbekal dangin puri kelod ima desa de mausang, paiketan dani ngulengang antuk pangupaya nambahin belabar sekadi ngeresikan genah embahan toye saking lu organik wiadin anorganik. Tios punike taler kemargiang 3M+, inggih punike nguras, menutup, mendaur ulang, barang sani madue potensi genah ngelimbak nyani legu Aedes aegypti, sani ngawinang demam berdarah utawi DBD. Tios paiketan desa OPD ring wewidangan Pemkot Denpasar taler sareng mararesik sekadi sani kemargiang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Gandhi Dananjaya Suharke ngewedarang, aksi bersih puniki wantap pinake program rutin bidang SDA. Petugas nyabran rahina tedun ketukad got miwah drainase ring Kota Denpasar. Tios punike wenten soroh lian sani kemargiang skadi mersiang tukad lu tur pengerukan sedimentasi tukad. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.